Dr. Ajok Yona omushaho muhangu ahari Rukunyu General Hospital omuri Kamwenge District nagira emirundi mingi bamwe mu bazaire bakizire kureka obujunaanizibwa obw'okwonsya abaana ekintu ekiine akabi kahango aha magara g'abaana baabo. Omwana arahatayonkize ahabwire because to encouraging first of all omwana asheme konsa immediately yamara kuzaaba. So omwana aradelayinga konka. First of all chokubanza itiza ku affecting anyina amashereka ngaza kubara. Hakuba it is a positive feedback mechanism. Omwana aragumiza mukonka amashereka nikukorachi nikugakwiza. Arata konka nigakorachi tigakwisha. So into encouraging so arata konsa nchimanyisa amashereka ngaza kubura. So ndiza ku affecting anyina to look for alternative yo konchizachi omwana. Kandi umwana naza kutungamo ikizibu naza kwamo amizi naza kutumeza ubyono even magita malnutrition habo kuba takufune kirisa ekikumara. Dr. Ajok nagira ngo butonsya kubasa kurugamo buremezi obundi buteganisa okukora kwa mwerere. Abakyara bona agumizemu na yonsa kwika myezi mukaga gahuye bona. Yes, then from there to encouraging kutanika kumuhemere ndijo amezi mushambi ngatanika nchonchi yamo mwana kutarwara endwara nkeze enjoka nomanye sometimes obuyonjo oboko kuboneza ebintu byo kulisamo mwana ebyo kunyweramu nibisoko mu expose ngachi endwara nkeze obuyonjo nkakwirukana. So ekintu eki chiyambire family nyingi rundi aba mothers abaziri kuleba ngo abana baba tuwa kurwara ekirukano kandi cyo kikaba nkibita munonga. Okurugirira hamushaho omwana aine konka yarwo munda kandi omuzire taine kutiina emirundi yona eyo mwana arikwenda konka ekikuru no konsya. Jingarundi tumusupportinga kuleba ngo omwana yamuteka ibere immediately rundi yamara kuzara bati. Ekyo nkiyamba first of all amabere amate gumwana kwijam n'ekindi nkiyamba no mukyala kuleba ngo takubleeding rundi kuja munonga. Yes, so ntuleba ngo omwana ito nkabashaho tumusupportinga kuteka omwana kurungi haibere kuleba ngo akana ko mwana kona kagenda munywanto yaki iyo mwana. So that umwana ali able korachi konka amabere kurungi. Tuganireho na bamwe mu bakazi abarukonsya kandi batugambire okuba rukutwaza omwogogo. Nsya ahubwo kubanza shahe y'imizara. Nokusyeje shahe y'umwaka gumwe n'imyaka 3. Ukonsya umwana ko kubona uyonsya umwana n'umwana obugwiro bwinji. Takurwara zafasha ko ubwiro takurwara njoka ku mwana takurwara iyoshi kandi umushire bwa kubana akweze obuyambi akakweze cyo kurya akakweze cyo kunywa aho nimbasa kugira amagara marungi naye atakurutwa byo n'obuyambi atakukweze cyo kurya cyo kunywa aho no kushanga umwana atari kurungi obukashanga nyina nawe tayina amashereka akubaye mushire yana akweze cyo kurya akakwe cyo kunywa amashereka noshanga ubwiye hano shanga n'umwana nawe nana mwana yanayonka nabana ikutaje nabya kandi yatiguseta kabya. Dr. Ajok nashaborera ngu omu Burundi omwana kayonkere okusya emyaka 2 obwo burizoba arikonka emirundi 8 nokurengaho. Agumize mu bulishayi 2 rundi namuho ibere kurugiro omwana yakuryendera. So to expecting omwana konka hakire emirundi 8 kwike 12 o had man rundi eshazona zo mwana korachi zakunira mukonsa konka kandi osheme kumonsa both ekiro n'nyamushana. Icyo kimule inchiyamba mwana first of all okutunga amagara marungi abako ntumanya amashari go kubanza agabantu aro culture ezibagama bagasheshe ningayamba munonga abana first of all ngairemu abasurukale abo kurwanisachi endwara nyingi z'abana kandi ekindi nkiyamba omwana
kushohoza kurungi, the GIT, kushohoza kurungi, so that at the end of the day omwana agumena pamachi. Ajok nagira ngu okwonsya omwana nikyetenga ebintu bingi nk'okwari kutushoborera. Okwonsya omwana n'obujulizi bwa buli muntu weena. Yes. Buli muntu weena aine roles ze. With abantu bona, it is the responsibility y'omuntu weena kureba omukazi nakora ki nayonsa. Yes. Omuziire manya omushisha aine obujulizi bwasheme kukora, asheme kuprovidinga, because twayega ngo amashirika ngaruga mu mere ngaruga ki omu byokunywa and stress free mind. So omushisha arana providing a atmosphere nungi yeri stress free, indirectly nabana supporting omukazi kukora ki konsa. Omushisha arana providing a mere na providing ekyokunywa omukazi naza kutunga amashereka go konsa ki. So indirectly naza kubana akora ki na supporting omukazi kukora ki okonsa. Wanolya bakigize nk'emmere y'okubanolya naye kuleetera amashereka oba obushera obw'okunywa obw'obuburo n'okuba n'okuheeza amashereka hamwe n'amaani, kandi waba otabinywire nohurira nk'otiine amaani, naye waalya okanywa nohurira oinemu amaani. Omwana oyonkere kurungi nakura aine amagara marungi, omwana okurebeka kurungi n'amashemererwa g'abazaire n'ihanga okutwariza hamwe. Amakuru aga gashakwa Anthony Atwine.